Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlı yıllar nasip etsin. Bugün yılbaşı, yana yılbaşı. Birinci günleri şu ömrümüzde Allah subhanahu teala ilk günleri bizge tanışlık berip, tenleri bizge selametlik berip, ko'ngilleri bizge Allah'ı özünün ma'rifat hem muhabbet nurları bilen nurlandırıp, özünün yakınların bulubuz nasip etsin. Balalarımızga, turmuşlarımızga bereket indirip, bütün özümüzden halkımızga da, barlık mümin Müslüman ümmetine de Allah subhanahu teala hayır ihsan nasip etsin. Çünkü yıl başında biz gelecekte bir nicedir ümit bağlıyız. Allah subhanahu teala yuqqağına vakit düşüncesini bilgilemegen. Uzgan yılga bir hesap tutabız. Hesapның da mesela ne kadar günah işledik, ne kadar ecir sevap işledik deyip günah kılganlarımız için tövbe kılabız. Allah subhanahu teala'na tövbe kılığız. Nasuh tövbe kılığız, bütenanı işlemim deyip tövbe kılığız. Şul vakitte men sizin günahlarınızı gafu itermin. Şul vakitte men sizge ecir sevaplarını da berimin dey. Hem sizin doğru yolga gönderirmin dey. İnşallah Teala tövbe kılıp bulgan günahlarımız, kimçilik, yalgışlıklarımızdan hem gelecekte bir plan tüzeybiz. Plan deyip Allah subhanahu teala ma şa'allahu kana ve ma lem yeşe' lem yekun. Allah Teala tilegen nerse gene bula, tilemegen nerse bulmayı deyip her daim qabatlayız biz. Tesbihlar aytkende de namazdan sında bulay da aytamiz. Lakin Allah subhanahu teala bizge akıl bergen. Şunun bilen izgilikni hem yamanlıkni tanırga mümkinlik bergen. Allah Teala'nın cennet yolu bilen cehennem yolun ayırabilirge bir fırsat bergen Allah subhanahu teala. Şuna göre gelecekte bu yıllarımızda, yıl başlarımızda şuşunu şamalıyız. Buna şuşlay Allah Teala koşkança yaşarga tırışırmın, falanca Kur'an okurmın, falanca gıbedet kılırmın deyip barabir niyetliyiz. Niyetlemişe bulmayı, namazga baskanda da niyetliyiz. Kimdir ayta planlaştırıp bulmaydı, ama planlaştırıp bulmasa da biz niyetliyiz beyteli. Namazını ahırına kadar okup bitire almasak da bitirebiz mi yok mu bilmeyiz, lakin niyet kılabız. İlahi niyet kıldım 4 rekat namazını ütemekke, yeki 3 rekat namazını ütemekke deyip tekbirleri, Kur'anları, selamları bilen niyetliyiz biz. Selam yani namazdan çıkı bilen. Allah subhanahu teala bizge ulğumarını biri elle yok. Biri de şuşla yok. Biz niyetlep koyabız. İzgilikte buluruz. Falanca öğrenemiz, falanca ibadet kılabız, falanca zikir kılabız, falanca Allah Teala'ya yakınayabız deyip. Şuna göre hayırlısın niyetlerine gerek. Hayırlının niyetlesen Allah subhanahu teala hayırlısını nasip eder deyip. İlim meselesinde de Allah subhanahu teala her daim bizge Kul Rabbi zidni ilmen diye. Yani ilimini arttır ya Rabbim deyip şuşlay dua kılığız diye Kur'an ayetinde. Lakin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın indi ya Rabbim men sana şeytandan sığıngan kibik faydasız bulgan ilimden sığınamın diye. Hem mena faydalı ilimligine nasip etti. Şu kelesi yıllarda da biz özümüzge faydalı ilim sorayız. Ne için faydasız hem ne için faydalı? Çünkü bulgan bütün ilimler, bütün şu toplagan Allah subhanahu teala bergen Kur'an ilmi bolsun, sünnet ilmi bolsun, şunun öti alırlık derecesine bizde kalar. Şibli rahmetullahi aleyhi nerse de bizge özünün bir şu söylegen sözlerinde men de 400 Hazretten ilim aldım diye. 400 Hazretten, ulu galimlerden, 400 galimden. 4000 hadisini yatladım diye. 4000 hadisini yatladım. Şunun birsin gene tuturga nasip buldu diye. 4000 hadisi arasından yatlagandan sonra birsin gene saylap alıp şunu tuttum diye. Allah Teala gene yakın kul bulasın kilse Allah subhanahu teala'ga g'ibadetingni qizg'anmisha tunlarin g'ibadetda tur deydi. Chunki Abu Hamid al-G'azali ayta, bek ko'p ana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda aytalar,
һәм галимнәр дә шулай теге вафат булганнан соң аларны төштә күрәләр. Җунайд әл-Багдади дигән улы галим вафат булгач, ул әүлиялардан ничексең син шул кадәре Аллаһ Тәгаләнең сөеклесе, Аллаһ Тәгаләнең якыны идең, шул кадәре галим идең дип бик күп шәкертләренең, йөзләгән шәкертләренең бер юлы төшенә керә. Шунда сорый берсе. Сорагач, ди, бөтенесенең төшендә, йөзләгән кешенең төшендә әйтә. Әгәр дә төнлә торып 2 рәкъгать тәһәҗҗүд намазларын укый торган булмасам, калган бөтен гыйлемем, бөтен гамәл гыйбадәтем бернинди ярдәмгә мөмкинлеге юк икән. Көннәр буе шуның кадәр галим бит ул, шуның кадәр зур әүлия, Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең иң якыннары, иң сөеклеләре. Төнлә нәрсә дигән сүз? Өзеңне көндүздә, төнлә дә кызганма дигән сүз. Гыйлемне өйрәнәсең исә, аны файдалы җирләргә кулланырга өйрән. Безнең әлбәттә ничә елдан бирле бөтенесе галим булмакчы була. Әнә безгә мөмкинлек бирелгәннән соң 90-нчы 80-нең ахырында, 90-ның башларында мөмкинлек бирелде дә, бөтенесе дә беркемнең дә теге гамәл гыйбадәт кылырлык дәрәҗәдә генә гыйлем өйрәнәсе килми. Күпчелек халык алай түгел, ләкин бар, бик күп халык шулай. Шул бөтенесенең дә галим буласы килә башлады. Галим буларга кирәк булгач, тизрәк зур галимнәрдән, тегеннән, моннан, Коръәннән, тәфсирдән, хәдис ятлый башладылар, монсын әйтә башладылар. Коръән хәдисчеләр килеп чыкты, Коръәнчеләр генә килеп чыкты. Башта Коръән хәдисчеләр иде, башта саф ислам дип йөриләр иде алар, чиста ислам дип. Аннан соң Коръән хәдисчеләр дип чыктылар. Аннан соң инде хәтта Коръәнчеләр килеп чыкты. Коръән белән генә барабыз дип, хәдисләрне кабул итмәй башладылар. Кабер газабы юк дип, хәтерегездә булса. Кабер газабы юк дип, ул хәдистә генә күрсәтелгән. Коръәннең аяты юк дип чыга башладылар. Гыйлем нәрсәгә китерде? Абу Хамид әл-Газалига әйтә, 2 төрле гыйлем бар ди. Фарзул гайн дәрәҗәсендә булган гыйлем һәм фарзул кифая. Фарзул гайн безнең өчен, гомум халык өчен. Нинди ул? Ни өчен без шулай гыйбадәт исламиягәләргә җабышабыз? Ни өчен без шуның кадәр теге булганына мохтасар гыйлем хәлләргә җабышабыз? Бу һәрбер кешегә дә гамәл гыйбадәт кылырлык дәрәҗәдәге тиешле, алырга тиешле, өйрәнергә тиешле гыйлем. Фарзул гайн. Аны белмәгән, шуның дәрәҗәсендә белмәгән, гыйбадәт исламия дәрәҗәсендәге, мохтасар гыйлем хәл дәрәҗәсендәге гыйлемне белмәгән кеше адашачак. Фарзул кифая бар. Меңләгән, йөзләгән кеше арасыннан бер генә кеше гыйлем фарзул кифая дәрәҗәсендәге булган зур бер галим була ала. Безнең бүгенге көндә бөтенесе син дә мулла, мин дә мулла дип теге халык юкка гына әйтмәгән бит. Атка пишән кем сала ди. Бөтенесе галим булды, бөтенесе теге бармакларына тирис тә тидерергә теләмиләр, кулларын бармакларын җәеп йөриләр, авылда шулай сөйләнә теге. Як-якка бармакларын җәеп йөри, көрәк тутырга кеше калмады ди. Менә шуннан, чөнки гыйлем булса, файдалы гыйлем булса, гомум халыкка. Әнә Җунайд әл-Багдади булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, төнгө нәрсә бине коткарасың дигәч, Әнәс бин Маликка да, нәрсә мине коткара? Төнлә үзеңне кызганмыйча уятып, Аллаһ Тәгаләгә 2 рәкъгать гыйбадәт кылып алу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нишли? Төне буе аягы шешеп чыкканча кадәр төнгө намазда тора, тәһәҗҗүдтә тора. Бер тәһәҗҗүдтән калдыргач, башын күтәрми. Я әтием ди, җыллый бик каты. Я әтием ди, Хәзрәти Фатима радиллаһу тәгалә анһа кызы әйтә, нәрсә булды ди? Нәрсә булды ди? Аллаһ Тәгалә гафу итми мине ди, хәзер ди. Тәһәҗҗүдем калды ди. Чөнки тәһәҗҗүд фарз иде пәйгамбәрләргә. Безнең өчен сөннәт булып калды, нәфил булып калды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ваҗиб булды, фарз булды. Аны үтәргә тиешле. Бер тапкыр калдырды. Ягъни бер гамәлен калдырды, төнгө намазы. Башым сәҗдәдән башымны аермыйм, әгәр дә гафу итмәсәң. Кемне гафу итмим ди Аллаһ Тәгалә әйтә, үзен түгел. Шушы тәһәҗҗүден калдырган өчен, я Расулуллаһ, өммәтең һәлак булды ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм башымны күтәрмим ди. Сәҗдәдән күтәрмим башымны, Аллаһумма гафу итмәсәң. Гафу иттем жартысын ди.
Şundan sonra Fatima radıyallahu teala anha kile etiyimnin ümmetin etiyimni hem onun ümmetin gafı etmesen min de şuşunda secdede öylem ya Rabbim deb ol da kelip qoşulay kevleşip etisi bilen şuşlay secde kıldılar. Gafı ettim diye Allah subhanahu teala ahir şekte ahirine kadar gafı ettim diye. Şonday derecede. G'ilimni alabız ekan, g'ilim ol amel qilirlik derecede bulurga teyish. Nersaga şunun kadar garab tillari öğreneler kişiler. Nersaga şunun kadar Kur'an yodlaylar, şunun kadar hadis yodlaylar. Agar da hatta bir normal ettirib namozda o'qiy bilmagach, bid'at namozlari o'quvchilar ko'paydana ko'ramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Sallu kama ra'aytumuni." Meni ko'rgan ravishda namoz o'qig'iz. Faskutu fis salat. Tib-tin turig'iz. Huşuq bilan o'qig'iz, silkinmagiz. Ko'ramiz ana. Muslim hadislarida, Muslimda, sahih hadislarda da keladi. Narsa quyosh ostidagi ot bir to'xtovsiz quyrug'i bilan shibin qo'ygan kabi pastdan qo'llaringizni bo'tab turasiz deb namozda deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisida bor edi. Hozir endi u sahih tugul deb chiquvchilar boshladi. Sahih Muslimdagi hadisni sahih tugul deb chiquvchilar da boshladi. Ularning to'rinda tugul deydi. Yani amel kılırlık, sen namaz, taharetini alırlık derecede Kur'an-ı Kerim'de ayaklarınızı yuvağız deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarınızı yuğandan soň kiygen, üstüne kiygen şitikке mesih kılığız deyip aytıp turganda qaraysan hazır bugün günde maskega mesih kıla başladılar kaybirleri. Onun nindi namazı, taharet nerse üçün alına en birinci namaz üçün. Taharetin kamil bulmasa namazın yok. Sen şunu da bilmegech. Sen şu muhtasar ilim hal derecesindeki, ibadet-i İslamiye derecesindeki bütün kichkinagina bolalar da bizning revolyutsiyaga kadar bo'lgan babalarımızdan bolalar kichkina birinchi klass bolasi da bilgan narsani sen shunday zo'r darajadagi universitetlar bitirib de islom universitetlari deb atalgan, islom institutlari deb atalgan ulu zo'r madrasalarni bitirib de sen agar de taharetning de oyoqni yuvurga kerak ekanligin bilmagach jin noski yoki nazik noski ustuna masih qilirlik darajada bo'lgach narsaga ul g'ilim narsaga ul g'ilim namozingni da sen tugal ettirib o'qiy bilmagach namazını bari tek kimlerindir aşığın çıkarır için meniki dürüst, meni ko'rsinlar ali deb aytır için tesbih de tarta bilmegen revişte yürütürgen bulsan ne için ol g'ilimni öğrenesin. Şuna göre bu Hamid el-Gazali aytdi. İki türlü g'ilim var deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi deydi. Birisi g'ilim farzul g'ayn, namaz o'qirga, zakat to'larga, ro'za tuturga, hajga borarga Şuşa zikir tesbihlarını aytırga tegishli derecede, bilirlik derecedeki g'ilim. Her bir kişiye kerak bilirge. İslam dininin beş bağanasını. Ne için? G'ibadat qilish için, bahslashish için tugil, sporlashish için tugil, bir-birini qaharlar için tugil. G'ibadat qilish için Allah Teala'ga o'zingni qul ekanligini ko'rsatish için. Men qul ya Rabbim, men qul bo'lumdan rozi bo'l ya Rabbim deb aytirish için. İkincisi farzul kifaya. Cemiyetimizde bir neçe kişi galim bolsa, bizge şularını anlatırlık derecede bilmegen ana sorovlarımızga cevap verirlik derecedeki bolsa, ul farzul kifaya bolar. Cenaze namazı köpük. Cenaze namazında bütün kişi okumışa, bir ülüşü okusa, cenaze bütünüsünün üstünden düştü. Mesela meşitte hazır bir cenaze getirseler, meşitten bir ülüşü çıkıp bir neçe kardeşlerimiz çıkıp cenaze namazını okuyup jiberseler, şu meşitte oturuşuların bütünüsünün üstünden düştü. Mana şunday g'ilim var, ul da bir neçe kişi, bir ne kadar kişi öğrense, kalganlarının üstünden düşe ul g'ilimni yüklev farz. Talab el-g'ilmi faridatun likulli muslim vel muslimat deb aytsa da, Peygamberimiz sallallahu alayhi vasallam g'ilimni talab etdi. Bütün mümin musulmonlarga farz bo'ldi deb aytsa da, farzul g'ayn ham farzul kifaya var. Mana bugungi kundagi fitna narsadan. Sen de mulla, men de mulla deydi. Ana so'rovlarga javob berlik darajadagi imomlar, mullalar bor. Qolganlarimiz agarda bizga yuklanmagan ekan ul vazifa, mahalla tarafından yuklanmagan ekan, qolganlarimiz ne ishlaymiz? Muqtadi bo'lamiz, iyeramiz. Narsa deymiz namozda, uyudim ushbu hozir imomga.
Хәзер каршыдагы булган имамга уйдым, иярдем, ул нәрсә эшлисә Раббым, мин дә шуны эшлим. Аныкын кабул иттең исә, минекен дә син кабул итәсең, я Раббым дип йөрибез. Гыйлемдә, тормышта да шулай ук. Менә шушы гыйлем бар икән, Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисен искә төшерергә кирәк. Аллаһумма ас'алука гыйлман нафиган ва аъудhu бика мин гыйлмин гайри нафигин. Синнән файдалы булган гыйлемне сорыйм, я Раббым. Ләкин файдасыз булган гыйлемнән, шайтаннан качкан кебек сиңа сыенам, Раббым. Файдасыз гыйлем нәрсә? Тормышта, гамәлдә куллана алмый торган гыйлемең. Тормышта гамәлгә кулланмыйсың икән, аны өйрәнүнең файдасы юк, аның өчен кыямәттә җавап бирәсең. Ләкин бу дөньяда кулланмаган килеш җавап бирә. Ничек була? Алла сакласын. Алла Субханаһу ва Тааля файдасыз гыйлемнәрдән сакласын, файдалы гыйлем белән гамәл кылырга насыйп етсен. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабна. Аллаһу акбар.